kama mama Sikino imesimama imeniambia PPI report, it is the best report in Kenya. Na wakipeana hiyo report, tunajua mambo ya wamama iko ndani. Ni urugale uri uthiete na mbere kwambatira iguru rigi riboti ya kamiti ya BBI riri itanyitwo kuneanwo kuri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga aria mombire kamiti ino. Riboti ino ikinyitwo mbaru ni atongoria matiganite kaunti-ini cia Kakamega na Garissa makiuga riboti ya BBI ino yonjirerie kuonia bururi uyu kuma na mathina maria makoragwo makiugumira mahinda kwa mahinda mbere na thutha wa ithurano na oho uiganania wa icigo ciothe cia bururi. Ripoti ya BBI haijatoka. Mtoto bado ako kwa mimba. Kwa hivyo mimi nasema hatutafanya mambo ya kuspekulate. Tunangoja mtoto azaliwe, tusome. Na ile kitu inanipendeza ni ya kwamba tumesema ya kwamba hii ripoti ikitoka sio final. Sisi wenyewe itakuja kwa sisi wa Kenya tuangalie. Mimi nitaangalia hiyo ripoti kwa makini, niangalie watu wa Kenya haswa Kakamega nini yetu iko hapo ndani. Kaunti ni ya Garissa atongoria matongoretio ni Governor Ali Korane makinyita mbaru mendekithia maria mekurutwo ni kamiti ino kuona Yusuf Haji uria ni umwe wao warari muikariri giti wa kamiti iyo na marina uma na ugi wake thiini wa kamiti iyo. From the perspective of brand, from the perspective of trustworthiness, from the perspective of credibility, we believe BBI will be good for us, for our future, for our region, for our politics, for our life. Mheshimiwa Senator wa Garissa, Super Senator, is the chairperson of BBI initiative. Kwa sababu ya hayo tunajua Mheshimiwa Senator penye ako mambo haitaharibika, na sisi tunasema tunaunga mkono BBI na tunaingojea vizuri. Na kwa mwena wa Ikino Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, Archbishop Julius Njoroge wa kanitha wa AIPCA akiuria Kristiano kugia na wetereri wa mendekithia ma riboti ino na mawoni mao mamarekererie thutha wa guthoma na gutaukwo maria mari riboti-ini iyo wona yarekererio kuri muingi. Nduriri ciothe ni iraria na mugambo umwe. Uguo BBI ni tukuga ni ri na maciaro ma gutuma bururi ukorwo wina thayu, nduriri cikaga gukanirira. Maya magiukarire gikundi kia atongoria mwaho wa Tangatanga metete kugoithia mendekithia ma riboti ino agikorwo ndigukorwo ri na mendekithia mari na uguni kuri Wanjiku. Andũ-inĩ ha Kameme TV, Jessica Kamau wa Mwangi.